ikaze ukurikiye John BTV. Turagushimira ukanda subscribe kandi nawe turakanda subscribe. Uyu ni umwanya ukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi yizewe agezweho taramara igihe kinini n'ahandi wasanga atari hano kuri John BTV. Nta kintu rero usabwa ni ukanda subscribe. Amakuru yacu reka tuhere hano mu mujyi wa Kigali Kacyiru, ahazwi nka Response hafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzu isanzwe ikorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro iherereye mu murenge wa Kacyiru izwi nka Response ifashwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Ni inkongi yatangiye kwibasira iyi nyubako ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 6/2023. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko hari gutangwa ubutabazi bw'ibanze, yemeza ko amakuru y'icyateye inkongi ataramenyekana. Ati ubu turimo gukusanya amakuru, turacyagerageza gutabara nicyo cyihutirwa. Space ni inyubako iherereye Kacyiru hafi y'isomero rusange rya Kigali, isanzwe ikorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro n'ibitaramo by'abahanzi batandukanye, ibirori by'imideli, ikinamico, mbese muri rusange n'ibindi bisanzwe. Bityo ko wasabwa no gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tukugezeho andi makuru turi kugenda tuyakurikirana umunota ku munota, uraza kuyabonera igihe ku gihe. Murakoze.